Dobar dan, gljivoljupci. Evo još jedna kratka šumska lekcija. Pominjamo stalno te truležnice. Vidi, prijetio sam da ma to nije jasno tačno kako to funkcioniše, šta to funkcioniše, šta to radi. Pojete ovo. Ostaci buke koji su bili previše truli da bi se za bilo šta iskoristili. Vjerojatno i vreme samog sečenja. Ja ću da snimim. Ako bolje badate slučaj nazivimo, ne pričavete, ovo zone, vidite ovo, sve to gljiva pravi. Reakcije među gljive i drveta, sad ima tu neka fora, unutar te zone se hrani. Van još nije kolonizovala s tim što je ovo totalno trulo. Kao što vidimo, evo ga. Fomes fomentarius. Trud pčelinja guba, poznat je čovečanstvu, ljudima. To su, brate, ljudi već... Brate, ljudi, slušaj mene, izvinite. Milenijumi. Znaju za ovu gljivu. Ovo su njena plodonosna tela. Ovo. Time se razmnožava, u ovom slučaju, višegodišnje. Sama gljiva organizam užuje u drvetu. Koje, znači, luči jednu supstancu koja razlaže drvo na elemente koja gljiva sama može usvajati, time se hrani. Pogledajte sad vamo, vidite. Sve ovo posljedice gljive. Konkretno ovo belo, šta je ovo, nije od fomesa, bar mislim. To će Mila da pitamo šta je. Evo vidite ovo. To vam je od gljive. Još jedan. Fomes fomentarius, kao što vidimo ovdje. Fomes fomentarius, stari, mladi, ovi su većinom krenuli relativno skoro. Vidi se da su sveži, neke sam uzorkovao i već spakovao pre nego što sam odlučio da snimim situaciju. Samo malo, sad ćemo još nešto da prikažem, evo nađemo još neki manji lepši. Stavimo ovdje, evo, pore, evo. Pore, Fomes fomentarius kao što vidite kod mlađi, evo, vidite ovo. Aha, ali to reaguje kad je mlad. Pazite ovo klepotančiće. Zatim, evo, pazite ovu situaciju. On je povezao, malo pre kad sam digao ovo, ti sad ste provali, nije. Plodonosno telo izraslo na jednoj, spojilo ova dva komada, znači ono se javilo ovdje. Ali kao što vidite, ja kad sam malo pre to, vidjeli ste kad sam to odvojio. I sad, povezuje bio, znači evo ovo je priraslo na ovaj drugi komad. Baš ga živo briga, samo me zanima, evo, gdje će on da ispusti himenijum telčice, da li ima negdje, opa. Ajde, piljamo mnogo da ne mora batice da se cima da montira ovo. Ja iskreno da vam kažem, evo ga. Sada smo rekli se ovo, sjećate, čekaj, sumiraj bre, I to je kapljice. Gutacija. O tome smo pričali. Znači sad ja ne vidim ovdje gdje su njemu cevčice, gdje su mu pore, kuda će baciti spore. Izgleda da on sam nije odlučio. I šta ćemo sad uradimo? Sad ćemo da uradimo presek. Jedno koji ćemo da odaberemo. Evo ovaj ćemo. Opa. Ove gljive ima mnogo. Najzaslužnija gljiva za šta? Razlaganje bukve. Definitivno. Ima na svim lišćerima, ali buku obožava, pa je zovu neki bukov trud, bukova guba. Zašto guba? Kažu nije po bolesti nego po gubaru. Pa dobra, gubar je po bolesti. To je caka, ljudi. Ne, to jest, negdje sam čuo da je kao gubar po gljivi, a gljiva po bolesti. Da, guba. Guba izraste na drvetu, tako narodni naziv. Gubar, isto ono po obliku. Vas podsjeća oblik na nešto? Sve ima svoje, i vatre, led, u kap se spoje, i čemer, i med. Sve ima svoje. Vrlina i sjaj, tuge postoje da bi prizjela sjaj. Sloboda, ne koncentriši se. I tako ja pri čistoj zvesti
koliko toliko zdrave pameti, to je relativno. Radim presek ove gljive. Pengele! Kako je mekana, jeste primetili? Inače, po suši, kad je stara, kad se ona konzervira za zimu, neće biti tako mekana. Ova gljiva trenutno mogu je seći nožem. Šta je interesantno na ovom preseku? Ovo presek meni konkretno, evo, vidite, ovdje imamo neku larvu, uzet ćemo i ovaj primjerak, pa ćemo probati da odgajimo tu larvu, da imamo šta će se izlegne, da bi mogli da determinišemo. I samim tim otkrićemo nove vrste za Srbiju, možda otkrijemo i za svet, nikad se ne zna, ne otkrivamo tajne zanata. Ali, sviđate koliko je stara, evo, vidite veličinu, prema ruci, koliko je stara ova gljiva, da čujem, ajde. Dovoljno mogli ste da kažete, ako ste da kažete. Godinu dana. Zato je tako sveže, sad je izrasla, evo, ovoliko odjednom. Kako znam? Jednostavno, gledaj ovo. Koliko slojeva cevčica? 1. Sve ostalo je, šta? Kako se zove ovo ostalo što nisu cevčice? Himenijalni sloj, himenijum. Evo su pore. Evo su cevčice, vidite. Ovo, unutra. Trama. Kako smo rekli? Trama. Znači, to je meso pečurke. Sterilno meso pečurke. To bi bilo, recimo, najpoštenije za reći. Elem, zašto on može za godinu dana da izraste ovakav, a i veći? Jednostavno je. Bukva lako razgradljiva, zato ju obožava. Pogledajte vi, sve ovo je hrana, gledajte. Hrana i koliki komad bre, krtina samo. Samo krtina, zato je izrastao. Nadam se da vam je jasnije. To je to. Fomes fomentarius. Pričali smo o truleži. Pričali smo o razmnožavanju ove gljive. Evo, pokazali smo šta smo hteli da pokažemo. Kažemo, ova je meka, inače će biti tvrda. Nego kao mlada je mekana. To je to, dragi moji gljivoljupci. Od vašeg inženjera Slobodana, koji radi ovakve stvari, da bi sačuvao psihički i duševni mir i ne bi se nervirao oko nekih drugih stvari. A pošto on voli šumu i brine se o zaštiti prirode na stručan, iskren način, sve mi je zašto nervoze ne manjka. Ćao.